Davno, u zemlji zvanoj Indija, živeo je mladi princ po imenu Siddhartha Gautama. Imao je sve što čovek može poželeti, veliku palatu, prelepe bašte, svu ukusnu vegetarijansku hranu i najfiniju odeću. Njegov otac, kralj, pobrinuo se da Siddhartha nikada ne vidi ništa tužno ili neprijatno, nadajući se da će uvek biti srećan unutar zidina palate. Ali čak i uz sav ovaj luksuz, čudan osjećaj je rastao u Siddhartinom srcu. Osjećao se kao da nešto nedostaje, dublja istina koju nije mogao da dohvati. Zlato i dragulji, muzika i ples činili su se kao lep san koji nije bio sasvim stvaran. Jednog dana, radoznao da vidi spoljašnji svet, Siddhartha je tajno napustio dvorske bašte. Video je starca, zatim bolesnu osobu i na kraju mrtvo telo koje su odnosili. Ovi prizori su ga naterali da shvati da se svako suočava sa starošću, bolešću i smrću. Video je i svetog čoveka, asketu, koji je živeo sa vrlo malo, tražeći mir. To je nateralo Siddhartu da shvati da je njegov udoban život samo mali deo sveta. Odlučio je da se ne može pomiriti sa životom u kojem je patnja bila skrivena. Siddhartha je doneo tešku odluku, napustio je svoj kraljevski život, svoju porodicu i svoju budućnost kao kralja. Želeo je da pronađe način da okonča patnju za sve, pravu i trajnu sreću koja nije bila samo prolazni trenutak. Postao je lutajući asketa, tražeći odgovore. Mnogo godina, Siddhartha je živeo vrlo strogim životom, jedući skoro ništa i meditirajući satima. Verovao je da ako njegovo telo pati, njegov um će postati jasan i pronaći istinu. Postao je vrlo mšav i slab, skoro izgubivši život. Ali čak ni ovaj ekstremni put nije mu doneo mir koji je tražio. Shvatio je da ni veliki luksuz ni velika nevolja nisu bili odgovor. Još uvek je tražio ono što zaista zaslužuje, potpuno razumevanje, a ne samo još jedan oblik borbe. Jednog dana, ljubazna mlada seoska devojka po imenu Sučata videla ga je kako izgleda slabo i ponudila mu činiju pirinčane kaše. Ovaj jednostavan, hranljiv obrok mu je vratio snagu. Shvatio je da je srednji put, ni previše, ni premalo verovatno pravi put. Pronašao je veliko, lisnato drvo, sada poznato kao bodi drvo, i seo ispod njega. Siddhartha je sebi dao čvrsto obećanje, neće se pomeriti dok ne pronađe krajnju istinu, bez obzira šta se desilo. Bio je odlučan da se ne pomiri ni sa čim manje od potpunog prosvetljenja. Dok je duboko meditirao, mnoge strašne vizije i primamljive misli su pokušavale da ga ometu. To su bile kao unutrašnje sumnje i strahovi koji pokušavaju da nas odvrate od naših ciljeva. Ali Siddhartha je ostao miran, staložen i fokusiran na svoj unutrašnji mir. Kroz ovaj nepokolebljiv fokus, on je prozreo sve iluzije i razumeo pravu prirodu života i patnje. Suočio se sa svojim najvećim izazovima i izašao kao pobednik. U tom trenutku postigao je prosvetljenje, postavši Buda, što znači probuđeni. Pronašao je ono što je zaista zaslužio, dubok mir i mudrost koji su ga potpuno preobrazili. Buda je zatim proveo ostatak svog života učeći druge kako da pronađu svoj put do slobode i radosti. Njegovo putovanje nas uči moćnoj lekciji. Nikad se ne miri sa onim što spolja izgleda dobro ako ti je srce iznutra prazno. Nikad se ne miri sa manje od svog pravog potencijala ili sa odgovorima koji ne zadovoljavaju tvoje najdublja pitanja. Uvek traži život koji te istinski ispunjava. Razume šta zaista zaslužuješ, ne samo udobnosti ili posede, već unutrašnji mir, svrhu i istinsku sreću. Imaš moć u sebi da težiš toj višoj istini, baš kao što je Siddhartha učinio. Ako te je neverovatno putovanje princa Siddharthe inspirisalo da težiš višem, pretplati se na Srbijan Repo za još legendarnih priča. Lajkuj ako ćeš primeniti ovu lekciju danas i komentariši koju čuvenu priču da podelimo sledeću.